안녕하십니까. 산배찬호. 예. 전국에 이렇게 교사로서 부름을 받고 함께 교제하는 교사들 이렇게 화면을 통해서 만나게 됨에 너무나 반갑습니다. Монгол чуулганы төлөө багшаар дуудагдаад үйлчлэх болсон багш нартайгаа энэ бичлэгээр дамжуулаад уулзж байгаадаа баяртай байна. 복음이 전파되는 가운데서 주님의 몸된 교회가 세워지고 сайн мэдээ таргалах чинээгээр эзний бий болсон чуулган босгогдсон. 또 함께 교회학교도 주님께서 세워주셔서 Үүний зэрэгцээгээр бас эзний бий болгож өгсөн чуулганы сургуульч бас босгогдсон байна. 아이들에게 복음이 열심히 활발히 전해지는 것이 지금의 모습입니다. Тийхүү хүүхдүүдэд ирч хүчтэй сайн мэдээ таргалж байгаа. 정말 교회학교를 정말 사랑해 주시고 몽골의 많은 아이들의 영혼들을 주님께서 사랑한다는 것을 우리가 보고 있습니다. Тэр чуулганы сургуулийг эзэн үнэхээр хайрлаж өгөөд Монголд байгаа олон хүүхдүүдийн сүнсийг эзэн хайрлаж байгаа гэдгийг бид нар бүгдээрээ харж байгаа. 그 일을 위해서 부르시는 우리 받은 교사들은 Энэ ажлын төлөө дуудагдсан байгаа манай багш нар 교사로서 더 주님 앞에서 기도하고 багшийнхаа ёсоор эзний өмнө илүү нөлөөх залбираа. 아이들에서 준비하며 Мөн бас хүүхдүүдийнхаа төлөө бэлтгэлээ сайн 본인의 хийж 생활 속에서 үлгэр дуурайлтаа амьдарч 주님의 일에 충성되는 그런 교사의 모습을 가졌으면 좋겠습니다. эзнийхээ ажилд итгэмжтэй байдаг ийм багш нар болоосаа гэж хүсэж байгаа. 같이 기도하고 За хамтдаа залбираад 오늘 공과 말씀은 같이 교제하도록 하겠습니다. өнөөдрийнхөө хичээлийг эхэлцгээе. 언제나 저희를 사랑하시는 하나님 정말 감사합니다. Үргэлж биднийг хайрладаг эзэн бурхан тандаа талархаж байна. 우리를 사랑하시는 데 있어서 그 아들까지 내어주시는 그 모습으로서 우리를 사랑해 주셨습니다. Та биднийг хайрлахдаа өөрийнхөө хүүг өгөх хэмжээгээр биднийг хайрлсан билээ. 우리가 예수 그리스도의 피로 구원을 받고 Бид Есүс Христийн цусаар аврагдаж 이제 하나님의 자녀로서 одоо Бурхны хүүхэд болсон байна. 이 땅에서 그 예수 그리스도의 그 사랑을 전하며 Энэ газар дээр байх хугацаанд эзэн Есүсийн хайрыг тарааж 변화된 삶을 통해서 구원받은 그리스도인이 어떠한 모습인지를 증거하고 살고 있습니다. өөрчлөгсөн амьдралаараа Христэд итгэгч хүн яаж амьдрдаг вэ гэдгийг гэрчлэн баталж амьдарч байна. 우리 몽골 나라에 많은 어린이들도 이렇게 있습니다. Монгол улсад олон хүүхдүүд байгаа. 그 아이들의 영혼을 정말 사랑해 주셔서 Тэдгээр хүүхдүүдийн сүнсийг эзэн минь та хайрлаж 정말 교회학교도 주님께서 세워주시고 чуулганы сургуулийг босгон байгуулж өгсөн. 부족함 없이 채워주는 모습을 보게 됩니다. Дутах зүйлгүйгээр хангаж өгж байгааг танд бид харж байгаа 우리 билээ. 부르심을 받은 교사들 Энэ ажилд дуудагдсан багш нар 정말 주님을 기쁘게 하는 교사가 될 수 있게 도와주시고 эзэн таныг баярлуулсан багш байж чадхад тусалж өгнө. 항상 주 앞에서 겸손한 가운데서 Үргэлж эзэн таны өмнө даруй байж 지혜와 능력을 간구할 수 있는 교사들이 될 수 있게 도와주시옵소서. мэрхүү хаан хүч чадлыг гуйдаг багш нар байж чадхад тусална. 항상 하나님이 맡겨주신 그 아이들을 위해서 기도할 수 있는 교사로서 세워주시기 원합니다. Үргэлжид эзэн таны даалгаж өгсөн байгаа хүүхдүүдийн төлөө залбирдаг багш байж чадхад бас 또 오늘 тусална. 배우는 말씀을 통해서 Мөн өнөөдрийн сурж байгаа үгээр дамжуулан 먼저 자신에게 적용시키고 가르침을 받아서 эхлээд энэ үгийг өөртөө тусган авч өөрийгөө заан 아이들과 함께 교제할 수 있는 교사가 될 수 있게 도와주시기 원합니다. өөртөө зааж сургасан зүйлээ хүүхдүүдтэй бас зааж сургасан багш нар байхад тусалж 모든 것 주님 байна. 감사드리며 Бүх зүйлийг эзэнтэй талхал 주 болгож 예수님 өгөөд 이름으로 기도드리옵나이다. эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 네, 노아의 방주라는 제목 가운데서 오늘 말씀을 들어보도록 За 하겠습니다. өнөөдрийн үгийн сэдв Новагийн хөвч авдар гэсэн сэдвтэй үг байгаа. 네, 오늘 본문 말씀 찾아보겠습니다. Үндсэн үгээ олж уншицгаая. 창세기 6장입니다. Эхлэл 6. 창세기 6장 Эхлэл 6-гийн 1절에서 11절까지 1-ээс 11 хүртэл. 네, 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. За бүгдээрээ хамт уншицгаая. Газар дээр хүмүүс оршиж тэдэнд охид төрөг болсон үед Бурхны хөвгүүд хүний охидын гоо үзэлэн үзээ биднээс сонсон болно ихнэр болов. Тэгэхэд эзэн хүн өөрөө махбат тул миний сүнс хүнсээр мөнгөд байгаа байхгүй. Харин тэдний өдрүүд нь 120 жил болох гэжээ. Тэр үед газар дэлхий дээр нэхлийн байсан бөгөөд түүний дараач бас Бурхны хөвгүүд хүний охидыг авч хүүхэд төрүүлжээ. Тэдгээр хүчтэй ардаж их цагийн алдарт хүмүүс байжээ. Эзэн дэлхий дээр хүмүүсийн хоолны хүн өлмж их бас зүрхнийх нь хамаг болол санаагаар ямар муу муухай болсныг хараад өөрөө хүний газар дээр бүтээсэндээ харамсан зүрхэндээ ихэд хаалгав. Эзэн би тэдний бүтээсэндээ харамсаж байгаа учраас өөрийн бүтээсэн хүнийг газрын хөрснөөс зарчим зайлуулахдаа
Хүнээс авахлаар мал агуус мөлхөвчөд жигүүрхэн шуудыг бүртэл үлдээхгүй гэж хэлв. Харин Ноа эзний мэдмэл тааллыг олжээ. Ноагийн удам угсаар ийм хэлээ. Ноа бол зөвхт үеийнхээ дунд гин зэмгүй аваа Бурхантай хамт явдаг хүн байв. Тэр 3 хүү төрүүлсэн ба тэргээр нь Шем, Хам, Яфет гэлээ. Тэр цагт Бурхны өмнө газар дэлхий завхарч дэлхийг хүчрхийлээр дүүрв. Газар дээрх махбодтой. Заавчлаар 11 хүртэл. 선생님 이제 아무리부터 11절까지 읽어봤습니다. 1에서 11 хүртэл уншлаа. 죄의 사람이 반드시 심판하는 모습이 성경 여러 곳에서 나타나죠. Гим нүглийн дээр гацаагүй бурхны шүүрт буудаг юмаа гэдэг зүйл Библийн өнцөг болон бүрт гарч байгаа. 죄가 가득 찬 개인도 심판하신 모습 나오며 Гим нүглээр дүүрсэн байгаа хүнийг ч бурхан шүүдэг 또 талаар 민족과 гарсан. 나라를 심판하는 모습 나옵니다. Улс орныг чүүж байгаа талаар гардаг. 그런데 온 세상을 심판하는 것은 Гэхдээ ертөнцийг тэр аяар нь шүүх нь 이 노아 때와 Ноагийн үед 그리고 байсан. 앞으로 불심판 때였죠. Мөн цаашид болох галан шүүлт байх. 그죠? Тийм ээ. 마지막 시대에 살고 있는 우리가 Тэгэхээр төрсөлийн үед амьдарч байгаа бид бүхэн 이 노아 때를 잘 생각함으로써 Ноагийн энэ цаг үеийг сайн бодож үзээд 교훈을 받고 준비해야 되며 үүнээс сургамж авч бэлдэх ёстой. 어떤 모습으로 살아야 되는 것을 생각해 볼 필요가 반드시 있습니다. Цаашид бид яаж амьдрах ёстой вэ гэдгээ бодож үзэх боломжтой. 그죠? Тийм ээ. 예. 우리 이제 머릿결 공과 보면요. Бид булангийн чулуухаа хичээлийг харах юм бол 그 창세기 4장부터 8장 말씀을 이제 묵상해 보라 이렇게 나와 있는데 Эхлэл 4-р бүлгээс эхлэл 8-р бүлэг хүртэл уншиж үзээ гэсэн үг 왜 байж байгаа. 4장부터 읽어보라고 말했냐면 Яагаад 4-р бүлгээс ахуулаад уншаарай гэж хэлсэн юм бол 4장에 어떤 내용이 나옵니까? 4-р бүлэг дээр ямар агуулга гардаг вүлээ? 네. 가인이 이제 죄를 짓고 Каин гин нүгэл 어디요? үйлдсэн. 도망가서 Зүгтэж яваа. 롯 땅이라는 곳에서 살게 되죠. Өөрний газар нутагт очиод амьдардаг байж байгаа. 네. 그리고 가인의 후손들의 타락상 그 폐역한 모습들이 이제 자세히 나옵니다. Тэгээд Каины үр удам яаж завхралт автан ямар буруу зүйлд өвтөн амьдарсан бэ гэдэг нь гардаг. 그죠? Тийм ээ? 예. 노아 때는요. Ноагийн үед 죄가 어때요? 온 땅에 가득 찼다 이렇게 표현되어 тэр 있습니다. гин нүгэл нь дэлхий даяар бүр дүүрсэн байсан гэж 그죠? хэлж байгаа. 예. 그래서 4장부터 잘 읽어봐야지만 Тиймээс бид 4-өөс ахуулаад цаан уншиж үзсэн байж 그죠? 예. 이 노아 때의 시대적 배경도 이해할 수가 있고 Ноагийн үед ямар байр байдал байсан бэ гэдгийг 왜 이 ойлгох 세상이 боломжтой. 하나님의 심판을 피할 수밖에 이 하나님의 심판을 피하지 못하고 당할 수밖에 없는가? Яагаад энэ ертөнц бурхны шүүртээс заалан гарах аргагүй авахаас өөр аргагүй байдал хүрвэ? 왜 심판 당할 수밖에 없었는가를 생각해 볼 수가 있다는 거예요. Шүүлтэнд яагаад орохоос өөр аргагүй байдал хүрсэн бэ гэдгийг бодож үзэх 자, боломжтой. 오늘 공과의 학습 목표를 두 가지로 생각해 봤습니다. За энэ хичээлийнхээ зорилтыг хоёр зорилт тавьж үзсэн. 첫 번째는 Нэгдүгээр нь 하나님의 심판을 불러올 수밖에 없는 죄들은 무엇인가? бурхны шүүлтийг дуудаж байсан тэдгээр гэмүүд нь юу байсан юм бэ? 또 두 За 번째는요. хоёр дахь нь 믿음으로 구원을 얻은 노아의 삶을 통해서 итгэлээрээ аврагдсан Ноагийн амьдралыг хараад 예수 그리스도 예수님을 믿고 구원을 얻은 우리가 Есүст итгэж аврагдсан байгаа бид бүхэн 중에 주님과 동행하는 삶을 어떤 모습 가운데 살아야 되는지를 생각해 보자는 거예요. эзэнтэй хамт алхаж байгаа энэ амьдралаа яаж авч явах ёстой вэ гэдгийг мэдэж болно гэсэн байгаа. 물론 이제 여러분들은 어때요? 공과 말씀을 듣고 분반 상황에 맞게 또 어때요? 이렇게 묵상하고 준비하셔야겠죠. Мэдээж та бүхэн маань энэ сонсон хичээлээ өөртөө тунгаан бясалгаад тухайн ангийнхаа хүүхдүүдэд тохирсон хэмжээнд зааж өгөх хэрэгтэй байгаа. 그리고 이 말씀에 대해서 오늘 말씀을 배운 그 교훈에 대해서 어떻게 신앙생활에 적용시킬까? За өнөөдрийн сурч байгаа энэ үгээрээ бид яаж итгэлийн амьдралдаа холбож тусгаж авч 아이가 어떤 교지를 해주길 원하냐면 хүүхдүүдтэй ямар нөхөрлөлийг хийж өгөх хэрэгтэй вэ? 심판에 대한 경고를 받은 노아가 Шүүлтийн талаар анхааруулгыг сонссон Ноа 사람들에게 의를 전파했듯이 хүмүүс зөв байдлыг тунхаглаж байсан шиг 우리도 마지막 심판을 앞둔 사람들에게 бидний хувьд ч бас энэ төгсгөлийн шүүлтийн өмнө явж байгаа хүмүүс 복음을 전하기 위해서 내가 무엇을 해야 되는지 сайн 어떤 мэдээг 모습을 тараахын тулд 가지고 있어야 되는지를 би юу хийх хэрэгтэй вэ? Ямар дүр төрхтэй болсон байх хэрэгтэй вэ? 생각해 보자는 겁니다. Бодож үзэх хэрэгтэй. 그래서 두 가지 학습 목표와 Тэгэхээр энэ хичээлийн зорилт маань хоёр байх нь тийм ээ. 그리고 신앙생활의 적용에 대해서 한 가지에 대해서 복음을 전하는 그것에 대해서 한번 생각해 보자는 겁니다. Мөн итгэлийн амьдралдаа яаж бид тусган авч сайн мэдээг яаж тараах вэ гэдэг талаар бодож үзье гэсэн байгаа. 그래서 창세기 6장 1절부터 11절 말씀 읽어보면은
Эхлэл 6-гийн 1-ээс 11 дээр гарч байгаа үгийг 노아가 харах. 살던 때 어떤 시대적 모습이 있었습니까? Ноагийн амьдарч байсан үед ямар байдал байсан байх вэ? 11절이 이제 설명해 주고 있죠. 11 дээр тодорхой гарч 11절 байгаа. 한번 같이 읽어보겠습니다. 11-ийг нь хамт уншицгаая. Тэр цаг Бурхны газар дэлхий завхарч дэлхийг хүчирхийлэлээр дүүрэн. 그죠? 그때 Тэр цаг гэсэн. 언제 무슨 때예요? Ямар үе байх нь? 노아가 살고 있었을 때. Ноагийн амьдарч байсан үед 그 세상이 하나님께 심판을 받았을 때에 тэр ертөнцийн Бурхны шүүлтийг авахаас авахгүй 세상은 байж 어떤 байсан. 모습이었냐면 Яасан байж вэ? 하나님 앞에서 폐기하고 강포가 땅에 충만한 Бүр Бурхны өмнө завхарсан байсан, хүчирхийлэлээр бүр дүүрсэн байсан. 심판을 피할 수 없는 그런 세상이 되었다는 거예요. Шүүлтээс бултах аргагүй тийм аимшигтай ертөнц болсон 왜 байж. 이렇게 타락했는가? Яагаад ингэж завхарсан 그 бэ? 원인을 한번 생각해 보도록 하겠습니다. Шалтгаан нь юунд байгаа гэж бодож. 로마서 1장 28절에 보면은요. Ром 1:28 дээрээс 이것은 харах. 제가 찾아 읽어드릴게요. Болоод би уншиж өгье. 네, 본문 말씀을 잡아주십시오. Үндсэн үгээ тогтоож байгаараа. 로마서 1장 28절은 Ром 1:28. За уншиж өгье. Тэд Бурхныг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалцсан тул тэднийг Бурхан завхарсан сэтгэл болон хийх ёсгүй үйлдэлд нь орхижээ. 네, 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어하며 이렇게 나와 있죠. Тэд Бурхныг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалцсан тул гэж гарч байна. 하나님을 마음에 두기 싫어하는 자들이 어떤 모습을 사는지 29절부터 31절에 나와 있는데요. Бурхныг зүрхэндээ хүлээн авахаас татгалцсан хүмүүс ямар дүр төрхтэйгээр амьдрдаг юм бэ гэдэг нь 29-оос 30 дугаар ишлэлээр гарч байна. 왜 타락하게 되는가? Яагаад тэгвэл завхарлах руу 예? 하나님 떠났기 때문에. Бурхнаас хол явсан болохоор. 하나님을 알길 원하지 않으며. Бурхныг мэдхийг хүсээгүй дээ юм. 그죠? Тийм ээ? 네, 하나님을 아는 지식이 없어지니까 Бурхныг мэдээ гэсэн мэдлэг байхгүй болсон. 개인도 마찬가지고 Тиймээс хувь хүн 세상도 마찬가지로 энэ ертөнцөнд 완전히 타락한 모습을 가질 수밖에 없습니다. бүрэн дүрэн завхарлалт орхосоор аргагүй байдал хүрсэн байж. 네, 죄라는 것은 Гин нүгэл гэдэг 저는 нь 작아지는 모습이 아니라 ерөөсөө багасдаггүй. 그죠? 점점 성장해지고 Харин ч улам бүр ихсэж 마침내 байдаг. 사망을 이루는 모습까지 가게 되죠. Өөр цаашлаад үхэлд хүргэх хэмжээнд хүртэл өссөн байна. 네, 노아의 때는 어떤 때예요? Ноагийн үе ямар үе яж вэ? 욕심이 잉태하여 죄를 낳고 죄가 장차한 사망을 낳는 데까지 갔던 시대가 노아 시대인 겁니다. Шунлан нүглийг төрүүлдэг, нүгэл нь биелээ болохоор үхэлд хүрдэг. Тийм хэмжээний нүгэлд автсан байж. 더 이상 하나님의 말씀을 듣고 돌이킬 수 없는 그런 Бурхны үгийг сонсоод ч эргэхийн аргагүй 감각 байна. 없는 시대가 된 것이 노아의 Тийм 시대입니다. мэдрэмжээ алдсан байдалд хүрсэн байсан нь Ноагийн үе байжээ. 예. 자, 인류가 실패한 모습이 창세기 3장에 나오죠. Хүн төрлөختөн алдсан талаар Эхлэл 3 дугаар бүлэг дээр гардаг тийм ээ. 첫사람 아담이 실패하는 가운데서 Анхны хүн Адам алдаа гаргасан. 이 세상에 죄와 사망이 들어오게 되었습니다. Түүнээс олж энэ ертөнцийн гим нүгэл үхэл орж ирсэн. 그렇죠? тийм ээ. 예. 죄와 사망이 들어오는 가운데서 아담도 바로 어때요? 그 책임을 선악과를 먹은 책임을 바로 예화에게 돌리는 자기 죄를 인정하지 않는 모습을 갖게 되죠. Тийхүү гим нүглийг хийж үхэл орж ирснээр тэр гим нүглээ шууд Явад тулгасан байж байгаа тийм ээ. Өөртөө тэр буруугаа хүлээж аваад 선악과를 먹기 전에 어땠어요? сайн мөг мэдүүлэгч модыг 예화를 идэхээс 보면 өмнө Еваг харахтаа 내 살 중에 살이요 뼈 중에 뼈다 이렇게 자랑했잖아요. миний махнаас авсан мах яснаас минь гарсан яс илээ гэж сайхаж байсан тийм ээ. 그죠? Багтаж байсан ба. 근데 3장에는 이제 부부싸움이 났죠. Гэтэл 3 дугаар бүлэг дээр эхнэр нөхөр хоёр маргалдаж байгаа талаар ярьж байгаа. 아담이 뭐라고 말하냐면 Адам юу гэж хэлдэг вэ? 하나님께서 만들어진 여자 때문에 제가 이렇게 된 거예요. 이렇게 Бурхан таныг бүтээж өгсөн энэ эмэгтэйгээс болоод би энэ зүйлийг эзэн шүү дээ. 하나님 바로 원망하죠. Бурхан шууд гомдлоод 그래서 хэлсэн. 자기 죄를 인정치 않는 모습을 가지게 돼요. Тийхүү өөрийнхөө хийсэн буруу хүлээж зөвшөөрөхгүй байгаа байна. 그 이후에 인류의 모습이 어떻습니까? Түүнээс хойш хүн төрлөختөн ямар болов? 바로 그 죄의 열매가 가인을 통해서 나타나게 되죠. Тэр гим нүглийнх нь үр жимс нь Каины үеэр дамжуулаад шууд илэрч гарсан. 그죠? Тийм ээ? 가인이 어떻습니까? Каин яасан бэ? 동생을 살인하는 Дүүгээ хөнөөсөн. 그런 첫 살인자로서 Анхны алуурчин болсон. 그죠? 그 죄에 대한 열매가 얼마나 커졌는가. Тэр гим нүглийнх нь үр жимс нь хэрэг том болсон байна. 죄와 사망이 들어오고 나서 Гим нүгэл үхэл хүнд орж ирсэн. 죄가 어떻게 성장하고 Яаж тэр нь өссөн байна вэ? 그것이 어떻게 사람들에게 영향을 미쳤는지를 딱 알 수가 있는 것이 또 가인과 아벨의 Тэр нь 사건입니다. дараагийн хүмүүс яаж нөлөөсөн байна вэ гэдг нь Каин болоод Абелийн үйл явдлаар дамжуулаад харагдаж байгаа. 그리고 가인의 후손의 삶의 모습이 이제 4장에 나오는데 Тэгээд Каины үр удмын дүр төрх нь 4-р бүлэг дээр гарч байгаа. 그죠? 가인의 후손들이 살아가는 모습 가운데서 Каины үр удам
амьдарч байсан тэр байдлыг 먹고 마시고 무엇을 만든 내용은 있는데 идэж ууж ямар нэг зүйл хийсэн бүтээсэн гэдэг зүйл нь гарч байгаа. 하나님의 이름을 부르는 내용은 없습니다. Гэхдээ Бурхны нэрийг дуудаж байна гэсэн агуулга гардаггүй байна. 이해가요? Тийм ээ? 예. 근데 특별하게 Гэхдээ онцгой 4장에 또 라멕이라는 사람이 나와요. дөрөвдүгээр бүлэг дээр бас Ламех гэдэг хүн гараад хэлж 그죠? 그가 어떠한 죄를 졌는지 тэр хүн ямар гин хийсэн бэ гэдэг нь гарч байгаа. 그 죄에 대해서 성경은 기록하고 있다는 거예요. Тэр гмийнхэн талаар Библиэлд бичээд үлдээсэн байж байгаа. 하나님을 떠나고 Бурхнаас 그 холдсон. 마음에 하나님을 두기 싫어하는 그 세상과 사람들은 Бурхныг зүрхсэл дотроо хүлээж авахаас татгалзсан тэр хүн тэр ертөнц. 빠르게 더욱 타락한 모습을 가지게 됐다는 것을 성경은 말씀해주고 있습니다. Уран бүр ирч хүч тийм ээ хурдцтайгаар энэ завхралт авцсан байна гэдэг нь энэ Библиэлд гарч байгаа. 시편 53편 1절에 보면은 Дуулал 53-ийн 1-дээрээс харах юм. 어리석은 나는 그 마음에 하나님 없다 하도다 이렇게 말씀하고 있죠. Мөнхөн нэгэн зүрхэндээ Бурхан байхгүй гэдгээ гэсэн. 네. 사람이 하나님을 떠나서 하나님을 아는 지식이 완전히 없어지면은 Хүн Бурханаас холдоод Бурханыг мэдэх мэдлэг нь бүрэн алдагдаад ирэхээр 그 마음과 생각을 어때요? сэтгэл бодол нь 하나님 없다 하고 살아간다는 거예요. Бурхан байхгүй мэд амьдраад эхэлдэг гэсэн байна. 하나님 없다 하고 살아가는 그 삶은요. Бурхан байхгүй гэдээ амьдрсан амьдрал нь 어떤 삶을 살겠습니까? юу болох вэ? 네. 하나님 떠난 온갖 죄를 짓고 사는 삶을 살겠죠. Бурханаас холдсон зүсэн бүрийн гин нүгэлд автсан ийм л амьдрал гэдэг байна. 부패하며 가증하며 선을 해하는 자가 없다고 성경이 분명히 말씀하고 있죠. Ялзарсан, жигшмээр, сайныг үлддэг хүн алгаа гэж Библиэлд хэлэгдсэн байдаг. 노아 때도 마찬가지입니다. Тэгэхээр Ноагийн үед ч яг адилхан юм 하나님의 байсан. 아들들이 Бурхны хөвгүүд 사람의 딸들을 쫓는 바람에 쫓는 가운데서 хүний охтыг хайж 다 육이 되었다 이렇게 말씀하고 있어요. бүгд хамт махан бий болжээ гэж Библиэлд гарч байгаа тийм ээ. 육신의 적용을 쫓는 삶이 되었다라는 거예요. Бүгд хамт махбодынхоо хүслийг үзэлдүүлэн амьдрах болсон гэсэн 예. үг. 자, 로마서 8장을 보면 За Ром 8-аас хараад 육신의 생각은 사망이요 махан биеийн хүсэл нь өхөл юм. 영의 생각은 생명과 편안이라고 했습니다. Харин сүнсний бодол санаа бол ам ба амар тайван билээ гэсэн. 육이 된 그들은 Махбод болсон тэд 오직 육신의 정욕만 쫓게 됐어요. зөвхөн махбодынхоо хүслийг л дагаж явсан байна. 결국에 그 육신의 생각이 사망, 심판을 받게 되었죠. Сүүлдээ тэр махан биеийн бодол нь хүнд үхлийг авчирсан, дээрээс нь шүүлтийг авчирч байгаа. 그죠? 그게 바로 노아의 시다라는 이는 우리가 생각해 볼 수가 있습니다. Ноагийн үед бас босон юм аа гэдэг боломж. 그 마음에 하나님을 없다 하고 살아가는 그 사람은 Зүрхэндээ бурхан байхгүй гэдээ амьдардаг хүн 그 마음에 뭘 채우고 있어요? сэтгэлээ юугаар дүүргэх вэ? 육신의 정욕을 채우는데 힘쓰겠죠. Тэр сэтгэлээ махан биеийнхээ хүслийг дүүрэхээр оролдох болно. 그죠? Тийм ээ? 근데 육신은 뭘 좋아해요? Миний махан бие юунд дуртай байдаг вэ? 세상에서 나온 것들을 좋아해요. ертөнцөөс гарч irж байгаа зүйлсэд дурладаг. 그죠? Тийм ээ? 네. 그 세상신, 마귀가 주는 것을 ертөнцийн захирагч тэр бузар муу 그 сүнсний 마음에 өгч байгаа 가득 채우고 살아가는 거예요. тэдний өгч байгаа зүйлсийг л зүрхэндээ дүүргэж амьдардаг байна. 네. 그러면 그 사람은 누구를 섬기는 겁니까? Тэгвэл тэгсэн хүн хинт үйлчилж байгаа гэсэн үг. 세상신 곧 마귀를 섬기는 거예요. ертөнцийн захирагч буюу бузар муу сүнсэнд үйлчилж байгаа хэрэг байна. 이해가세요? Ойлгож байна уу? 네. 세상을 쫓는 것은 ертөнцийг дагнаа гэдэг бол 마귀를 섬기는 거고 бузар муу сүнсийг дагаж байгаа гэсэн үг. Энэ нь хийм шүтэн шүтж байна гэсэн үг. 가장 큰 죄인이에요 사실. хамгийн том гэм хийж гин гэсэн үг байгаа. 이 세상을 사랑하지 말라 그랬어요. Энэ ертөнцийг бүү хайрл гэсэн. 그죠? Тийм ээ? 그 마음에 하나님이 없다고 살아가니까 Зүрхэндээ бурхан байхгүй гэдээ амьдрал 육신의 정욕 가운데서 махан биеийнхээ дур хүслийг дагснаа. 마귀의 종이 된 모습을 살아가고 있던 때가 노아 때라는 겁니다. Бузар муу сүнсний хүсэл боолчлогдсон явсан үе бол Ноагийн үе байна. 예, 마태복음 24장에 보면은 Матай 24-р бүлгээс харахад 이 세상 심판 전에 어떠한 모습이 있을 건지를 나타내고 있죠. энэ ертөнд шүүлт болохын өмнө ямар байдалд хүрсэн байх вэ гэдэг нь сайн гараад хэлсэн байна. 환경적인 요소에 대해서 이렇게 나와 있는데 Орчин нөхцөлийн талаар 24-дээр сайн хэлж өгсөн байдаг. 그러나 디모데후서 3장에 보면요. Гэхдээ 2-р Тимот 3-дээрээс 어떤 харахад 말씀 나와요? ямар үг гардаг вэ? 말세에 고통하는 때가 온다 그랬어요. Эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ гэсэн үг гардаг. 그리고 사람들 그 중심이 어떻게 타락하는지 Тэгээд хүмүүсийн зүрх сэтгэл нь яаж завхалт хүрсэн байх вэ гэдгийг 그죠? 어떤 심판 전에 어떤 열매를 맺고 사람들이 쫓고 있는지가 자세하게 나오는 것이 디모데후서 3장이에요. шүүлт болохын өмнө тэдгээр хүмүүс ямар байдалд хүрсэн байх вэ? Юуг дагаад амьдарч байх вэ гэдэг талаар
сайн хийж өгсөн байдаг байна. 3장 4절에 보면은 2-р Тимот 3-ын 4-дээрээс харахад 쾌락을 사랑하기를 하나님보다 더했다 이렇게 나와 있습니다. Бурхныг хайрлагч байхаас илүү зугаа цэнгэлийг илүү хайрлсан байх болно гэдэг. 그죠? Тийм ээ? 쾌락을 사랑하기를 Зугаа цэнгэлийг хайрлах. 하나님이 사랑하는 더 했다. Үүнийг Бурхныг хайрлахаас илүү тооцсон гэж байна. 마태복음 24장에 보면은 Матай 24-дээрээс харах юм бол 노아의 때에 대해서 이렇게 잠깐 설명하고 있습니다. Ноагийн үеийн талаар цусгаан тайлбарласан байдаг. 뭐라고 설명하고 있어요? Юу гэж 사람들이 тайлбарласан 먹고 бэ? 마시고 시집가고 장가고 사고 팔고 이렇게 나와 있죠. Хүн идэж ууж, гэрлэж, худалдаа хийж, нөхөрт гарч гэрлэж байсан гэдэг үг 그렇죠? гарч. 그들의 삶에 뭐가 빠져 있어요? Тэгэхээр тэдний амьдрал донд нь юу хасагдсан байна вэ? 하나님의 사랑을 구하는 모습이나 하나님께 경외하는 모습이 빠져 있다라는 거예요. Бурхны хайрыг эрен хайж хүсэж байгаа байдал хасагдчихсан, Бурхнаас имэж байгаа байдал хасагдсан байж байгаа. 그죠? Тийм ээ? 삶에 하나님이 없어요. Амьдралд нь Бурхан байхгүй байгаа. 그죠? Тийм ээ? 완전 타락한 모습. Тэгэхээр бүрэн завхарсан байна л гэсэн. 창세기 Эхлэл нь 다시 6장으로 보도록 하겠습니다. Анасаарай. 눈여겨보아야 될 구절들이 있는데 Бидний нухацтай харах хэрэгтэй хэдэн ишлүүд байгаа. 먼저 아까 11절 말씀 보면 За түрүүн уншсан 11-ийг харахад 온 땅이 하나님 앞에 폐기하여 강포가 땅에 충만했다 이렇게 나와 있어요. газар дэлхий завхарч дэлхий хүчрхийлээр дүүрөв гэж гарч байна. 하나님 앞에. Бурхны өмнө шүү. 이거 참 중요한 말씀이에요. Энэ үг маш чухал үг байгаа. 그 죄가 하나님 앞에까지 갔다라는 거예요. Гин нүгэл нь Бурханд хүртэл их байсан гэж байна. 소돔 때도 Содомын үе 그들의 죄악이 하나님 앞에 갔다 이렇게 표현하고 있습니다. тэдний хийсэн гин нүгэл нь Бурхны өмнө хүртэл их болсон гэж 또 어때요? бас 우리의 행위를 저울로 어때요? 달아보시죠. мөн бас бидний үйлсийг дэнсэн дээр жинлэж үзсэн гэж гардаг. 그죠? Тийм ээ? 네. 다니엘서 5장에 보면은 Даниэл 5-дээрээс харах юм бол 어떻게 해요? юу вэ? 네, 나오잖아요. Тэр үг гардаг шүү. 네. 뭐라고 뭐죠? 메네 Мене 기억이 안 나네요. 들고 자, 가죠. 봅시다. 다니엘서 Даниэл нам 5장에 보면 5-аас харах. 네, 25절에 25 дээр 네네 대결 고발하신 이렇게 나와 있죠. Мене тэгэл хэрсэн гэж гарч байна. 그죠? 네. 그리고 27절 보면 Тэгээд 27 дээр 왕이 저울에 달려서 부족함이 되었다 이렇게 나와 있습니다. хаан таныг жинлүү дээр хэмсэн тутваа гэж гарч байна. 그죠? Тийм ээ? 예. 이 세상은 Тэгэхээр энэ ертөнц 하나님의 심판을 피할 수 없는 그런 상태로 왔다는 얘기예요. Бурхны шүүлтээс мутран гар харахгүй тийм байдал хүрсэн байсан. 폐기하고 강포했다 그랬습니다. Завхарсан хүчрхийлэлээр дүүрсэн 이 байсан. 폐기라는 것은 Тэгэхээр энэ завхрал гэдэг нь 썩어서 아주 심한 냄새가 나는 모습이에요. бүр ялзарчихсан их үнэртэй болсон байна л гэсэн байна. 죄라는 것이 더러운 거 더럽죠. 죄라는 것 Гин 자체가. нүгэл гэдэг зүйл өөрөө мэдээж бохир зүйл, 예, 부정한 것이죠. узар зүйл. 근데 여기서 폐기하라는 것은 Гэхдээ бүр завхарсан гэдэг нь 온 세상이 음란한 가운데 있다는 거예요. энэ ертөнц тэр чигээрээ 사дар саманд автсан байсан. 그 가늠죄가 가득 찼다는 거예요. Завхаарлын гимн бүр дүүрсэн байсан гэсэн. 예, 또한 강포. Дээрээс нь хүчрхийлэл. 예, 이 강포라는 게 어떤 거예요? Энэ нь юу хэлж байгаа вэ? 사람이 원통함을 부리지 아니하고 Хүн өөрийнхөө тийм ээ өөр хилэн төвчж чадахгүй. 예, 절제하지 못하며 Өөрийгөө хинч чадахгүй. 살아오며 Хэрцгий. 그 모습이 강포한 모습입니다. Энэ тогшин болсон байдал нь хүчрхийллийг хэлж байгаа. 가인도 그랬죠. Каин яг тэгсэн шүү. 살아왔습니다. Их тогшин байсан. 그죠? Тийм ээ? 참지 못했죠. Өөрийгөө дэвчиж барьж чадаагүй. 그죠? 그 원통함을 풀지 않는 것이 가인의 Тэр 모습이었습니다. өөр хилэнгээ дарж чадаагүй хүн бол Каин байгаа шүү дээ. 그죠? Тийм ээ? 라멕도 마찬가지예요. Ламех бас адилхан. 라멕은 байсан. 아내가 둘이었다고 말했어요. Ламехд хоёр эхнэр байсан гэж гарч байгаа. 그죠? 그리고 젊은 청년을 죽였다 이렇게 자랑하고 있죠. Тэгээд нэг залуу хүнийг алсан гэж бас гардаг. 그리고 자랑하고 있어요. 자기가. Тэгээд түүгээрээ тэр өөрөө сайрхаад байгаа юм. 누구도 나를 건드리지 못할 거야. Хинч надад хүрч чадахгүй. 네, 이런 식으로 말하는 모습이 나오냐 라멕이. Ламех ийм байдлаар ярьж байгаа талаар гардаг юм. 그 폐괴와 강포가 점점 커져서 Тэгэхээр тэр завхарсан гинүгэл байдал нь томорсоо. 노아 때는 가득 찼다는 거예요. Ноагийн үед тэр нь бүр дүүрсэн байсан гэсэн үг. 네, 여러분 Тэгэхээр хүмүүс 땅의 살인죄와 간음죄가 충만해지면 반드시 하나님 그 땅을 심판하십니다. энэ газар дээр аллахын гим
Садар самууны гим ихсэх юм бол бурхан гарцаагүй шүүлтэй болгоно. 이해가요? ойлгож байна уу? 네. 하나님의 심판을 부를 수밖에 없는 죄 중에서 살인죄, 간음죄. Тэгэхээр бурхны шүүлтийг дуудахад хүргэдэг гим юу вэ гэхээр завхаарлын гим, хүчирхийллийн гим. 그래서 11절 말씀 보면은 Тэгэхээр 11-дээрээс 행위로 죄들이 드러난 모습이 있는 거예요. үйлсээр гарсан гим нүглүүд, үйлдэл дээр ил гарсан гимүүдийг хийсэн байна. 5절에 보면요. За харин 5-дээрээс 또 어떤 말씀이 있습니까? ямар үг байна вэ? 네. 죄악이 세상에 관영함과 Гим нүгэл хорлонд муу энэ ертөнцийг дүүргэсэн. 그죠? 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐인 것을 보시고 이렇게 나왔죠. Тэгээ зүрхнийхэн хамаг бодол санаархал ямарт муу мухай болсныг хараад гэсэн. 네. 하나님께서 죄를 심판하실 때 Бурхан гим нүглийг шүүхдээ 행위와 эхлээд 그 үйлсийг нь 은밀한 일을 모두 심판하신다 그랬어요. тэгээд нууцлагдсан юмыг нь ч бас шүүдэг гэсэн байна. 그죠? 예. 악한 일에 상관치 않은 듯 하시나 Бурхан гим нүглийг анхаарахгүй юм шиг боловч 모든 것을 다 보신다고 бүгдийг 11장에 나와 있죠. харж байдаг юм шүү гэд Йов 11-р бүлэг дээр гардаг. 그 마음의 중심을 살펴보신 거예요. Зүрх сэтгэлийнх нь хүнийг Бурхан нэгтэлж байдаг гэсэн. 항상 악할 뿐을 봤다라는 겁니다. Ямагт хорон муу болсныг нь харсан гэсэн. 예. 하나님의 말씀을 듣고 돌이킬 수 있는 그런 모습이 조금도 없는 모습이에요. Бурханы үгийг сонсоод ч эргий гэсэн төвдөрөх өчүүхэнж байхгүй болсон байгаа гэж. 드러난 죄도요. Ил гарч байгаа 세상에 완전히 가득 찼다고 하는데 энэ дэлхийгээр бүр дүүрсэн байсан гэж. 그죠? Тийм ээ? 마음과 생각의 죄는 어떻습니까? Тэгсэн байсан бол энэ сэтгэл доторх бодолд нь байсан гин ямар байсан? 완전히 썩어버린 Бүр их ялцарсан байсан 그죠? гэж таарна. Тийм ээ? 몇 배가 더 더러운 모습이었겠죠? Бүр хэдэн 100 дахин бохирдсан байсан л гэж үгэж байгаа. 그렇잖아요. Тэ? 이 세상이 심판 당할 수밖에 없는 그런 모습이란 말이에요. Тэгэхээр энэ ертөнц шүүлтийг авахаас өөр аргагүй байдалтай болцсон байсан 네. гэсэн. 마음과 생각이 Зүрх сэтгэл бодол нь 온갖 욕심에 잡혀 있고 악한 것만 쫓는다면은 махан биеийнхээ зүрх сэтгэл баригдчихсан бузар муугаал дагаа явж байсан. 진리를 대적하는 모습을 갖게 되고, Энэ нь үннийг эсэргүүцсэн хэлбэрт хүрсэн байна. 그죠? 하나님의 말씀을 어때요? Бурхны үгийг бүр 순종치 아니하죠. хүлээж авахгүй дуулаагүй байсан. 네. 요한복음 Йохан 3장 19절 20절 말씀 보겠습니다. 3-ын 19-с 20 би уншиж өгнө. 3-ын 19-с 20. Уншиж өгье. Тэрхүү яллалт ийм билээ. Хүмүүсийн үес муу муухай тул гэрэл ертөнцид ирэхэд тэд харанхуйг гэрлээс илүү хайрлсан юм. Муу муухайг уйлдагч бүр үес нь илэрчихвэ гэсэндээ гэрлийг үзэн ядаж гэрэлд гарч ирдэггүй. 그죠? Тийм ээ? 빛보다 어두움을 더 사랑하는 세상. Гэрлээс илүү харанхуйг хайрлагч. 그죠? 네. 바른 교훈을 미워하는 세상. Үнэн сургаалыг үзэн яддаг 네. ертөнц. 지혜의 사랑 끝까지 거부하는 세상. Үнний харийг эцээ хүртэл эсэргүүцдэг ертөнц. 불심판 전에도 Тэгэхээр галан шүүлтийн өмнө ч бас 이런 모습, 이런 세상이 되겠죠. ийм дүрдөрхтэй болчихсон байх болно гэд ертөнцийг хэлж байна. 그 가운데서 우리가 어때요? 주님 오신 날까지 빛과 소금의 모습으로 사셔야 되죠. Тэгвэл тэр өдрийг ирэх хүртэл бид эзний дотор гэрэл болон давсныхаа үргийг гүйцэтгэн амьдарч явах хэрэгтэй байгаа. 그리고 또 이때의 특징이 뭐냐면, 노아의 특징이 뭐냐면은 Ноагийн үеийн онцлог нь бас юу байсан бэ гэхээр 관심이 없었다는 거예요. их хэнэггүй болсон байсан. 네, 노아가 방주에 들어가는 날까지 Ноаг хөөх чадварт орж суух өдрийг 사람들이 먹고 마시고 시집가고 장가가고, хүмүүс идэж, өөж, гэрлэж, нөхөр гарцгааж 그죠? 홍수가 나서 멸망할 때까지 깨닫지 못했다 이렇게 나와 있습니다. үеэр буугаад бүр сүрэлт хүргэх хүртэл ухаараагүй юм аа гэж байгаа. 그죠? Тийм үстэй. 하나님 갑자기 심판한 거 아니에요. Бурхан тэр шүүлтийг гинт болгосон юм бол биш шүү дээ. 그죠? Тийм ээ? 회개할 수 있는 시간을 충분히 줬습니다. Гимшиж болох цаг хугацааг хангалттай өгсөн байсан. 방주가 만들어지는 그 기간은요, Хөөх чавдар хийгдэж байсан тэр цаг хугацаа нь 그대로 회개할 수 있는 기간이었어요. тэдний гимшиж болох цаг хугацаа байсан байгаа. 그죠? Тийм биз дээ? 모든 사람들이 알 수 있도록 방주가 만들어졌습니다. Бүх хүмүүс харагдж болохгүй цаг хөөх чавдар. 노아 가족만 어디 숨어서 만든 게 아니었잖아요. Ноо болоо түүний гэр бүлийнхэн хааны газар нуугдаад нууцаар хийсэн ажил биш шүү дээ. 그죠? Тийм ээ? 그리고 하나님께서 어때요? Тэгээд бүр бурхан яалаа. 예, 그 동물들을 한 쌍씩 Ан амьтдыг бүр хосоор нь оруулаад 인도했잖아요. бүгдийг өдөрдөж оруулсан. 그죠? Тийм ээ? 그리고 또 노아는 Тэгээд дээрэс нь 의를 ноо 전파했다 그랬어요. зөв байдлыг тунхаглаж байсан гэсэн.
하나님의 심판과 Бурхны шүүлтийн талаар 그리고 어때요? бас 방주에 타면 구원을 얻는 그 말씀도 전했다는 거예요. хөөх чадварт орох юм бол аврагдаж олно гэсэн энэ үгийг ч тарааж байсан байна. 근데 그들은 뭘 붙잡고 뭘 쫓았습니까? Гэтэл тэд юунаасаа зурж байсан бэ? Юуг л эргэж хааж 바른 байсан бэ? 유혹을 미워하고 Үнэн сургаалыг эсэргүүцэж 어떻게 했어요? яалаа 오직 육신의 정욕을 зөвхөн 쫓는데 махбодынхаа хүслийг л гүйцэлдүүлэхийн төлөө явсан. 어디까지? Хаа хүртлээ? 사망에 이르기까지, Үхэх хүртлээ. 심판에 이르기까지 Шүүлтэнд унах хүртлээ. 그것을 놓지 않고 쫓았다라는 거예요. Түүнийгээ тавилгүй зурсаар явсаар өгсөн. 그죠? Тийм ээ? 그게 정말 큰 교훈이에요. Энэ бол их том сургамж болж байна. 왜 그렇게 되었을까? Яагаад тийм байдалд хүрвэ? 에베소 4장 Эфес 4-ийг харъя. 에베소 4장 18절 19절 말씀 드리겠습니다. Эфес 4-ийн 18-аас 19. 네, 에베소 4장 18절 19절 말씀 4-ийн 18-аас 19. 완전히 타락하면 이런 모습을 갖게 된다는 거예요. Бүрэн завхалт хүрэхээр хүн ийм байдалд хүрэхээ гэсэн. 네, 같이 보겠습니다. За хамт уншия. Тэд ухаан бодолтой харанхуй болж дутуу мэдлэг ба зүрхнийхээ хатуугаас болж Бурхны агнаас хүндэрчээ. Тэд ухаанаа алдаж зүсэн бүрийн бузар булааг шунхааран үйлдэхийн тулд ачаамгүй байдалд өөрсдийгөө тушаажээ. 네, 19절 보면 19-дээс харахад 감각 없는 자, мэдрэмжээ алдсан. 감각 없는 세상이 돼버린 겁니다. Өөр ухаанаа алдсан ертөнц болсон. 네, 18절 보면 Тэгээд 18-д 감각 없는 자의 세 가지 특징이 나와 있죠. ухаанаа алдсан хүмүүсийн 3 төрлийн онцлог гарч байна. 총명이 어두워지고 Харанхуй болсон. 하나님을 아는 지식이 없어진 거예요. Бүр Бурхныг мэдэх мэдлэг дутуу болсон байна. 그죠? Байхгүй. 무지함과 Тэгээд зүрхнийхээ хатуурлаас болсон байна. 그리고 무지함 그리고 저희 마음이 굳어진 모습. Ухаан бодолдоо харанхуй болсон, зүрх нь хатуу болсон байна. 네, 이 세 가지가 나옵니다. Энэ 3 төрлийн зүйл гарч байгаа. 그죠? Тийм ээ? 네. 노아 때는 Ноагийн үед 이런 세 가지 모습을 갖고 있었다는 거예요. тэд ийм 3 байдалд хүрсэн байсан байна. 회개할 수 있는 그 시간이 있었고, Гимшиж болох цаг хугацаа хангалттай байсан. 그죠? 네. 그들에게 베풀어진 은혜와 구원의 날이라는 게 있었다는 거예요. Тэдэрт хайрлсан аврагдаж болох хугацаа, авралын өдрүүд байсан байж. 그러나 오직 구원의 은혜를 입은 것은 Гэвч зөвхөн авралын нэгүслийг хүртсэн нь 하나님과 동행했던 Бурхантай хамт ялгсан. 노아와 그의 Ноа 가족. болон түүний гэр бүлийнхэн байсан. 그것이 무엇을 이야기해 주는지도 우리가 생각해 봐야 됩니다. Энэ юу хэлж өгöd байна вэ гэдгийг бас бид эргцүүлэх хэрэгтэй. 예, 하나님 분명히 심판에 대해 경고하셨고 Бурхан гарцаагүй шүүлтийн талаар анхааруулж байсан. 방주를 통해서 Хөөх чадраар дамжуулаад 구원에 대해서 말씀해 주셨습니다. аврагдаж болно гэдэг тухай хэлж байсан. 그죠? Тийм ээ? 네, 여러분 심판이 있는 곳에 구원도 있다는 걸 정확히 아셔야 돼요. Хүмүүсээ шүүлт байгаа бол заашгүй аврал байдаг гэдгийг бас мэдэх хэрэгтэй. 그죠? 하나님은 의인과 악인을 한꺼번에 심판하지 아니합니다. Бурхан зөв хүнийг гин нүгэлтнүүдтэй хамт шүүхгүй. 그죠? 소돔 안에도 어때? 누가 있었어요? Содом дотор бас хэн байсан бэ? 의인이 있었습니다. Зөвхт нэг хүн 롯이 байсан. 있었어요. Лот. 그죠? Тийм ээ? 그 아합 왕 때요. Ахав хааны үед 네, 사람들이 다 바알 신을 하고 있죠. хүмүүс бүгдээрээ Баал шүтэнэ шүтжсэн. 그죠? 그러나 그 바알에게 무릎을 꿇지 않는 엘리야가 있었고 Гэхдээ тэр Баал шүтэнд мөргөөгүй Илиша байсан 또 байгаа. 몇 명 있었습니까? Тэгээд өөр хэн байсан бэлээ? 7,000명 있었어요. 7,000 хүн байсан. 그죠? 네, 그들을 하나님께서 어떻게 보호해 준다. Тэднийг Бурхан хамгаалж байсан гэсэн үг. 자, 그런데 Гэтэл 심판과 шүүлт болон 구원의 내용이 тэр авралын агуулга 이렇게 나오잖아요. ингээд тодорхой гарч ив. 그죠? Тийм ээ? 근데 이 말씀 한번 잠깐 볼게요. За гэхдээ энэ үгээс нэг харах. 창세기 6장을 다시 봅시다. Эхлэл 6. 13절, 14절 보면은 우리가 생각해야 될 말씀이 나와요. 13-аас 14 дээр бидний нэг бодож үзэх ёстой үг гарч байгаа. Хамт уншия. Бурхан Ноад газар дэлхийг бие махбодтой Бурханаас болж хүчирхийлэлээр дүүрч байгаа учраас тэдний эцсийнхэн өдөр миний өмнө болж би тэднийг газартаа сүрүүлнэ. Чи овор мотоор өөртөө нэгэн хүрээгээ хийж бүхэл дотроо тасалгаанууд гаргаж дотор гадуур давхай. 그죠? Тийм ээ? 노아에게 이르시되 이렇게 나와 있잖아요. Ноад хэлсэн гэж байна. 네, 노아에게 Ноад 이 세상의 죄로 인해서 하나님의 심판을 받을 거라는 것을 말씀해 энэ 주셨습니다. газар дэлхийг гим нүглээсээ болж Бурханы шүүлтэнд орох гэж байна хэмээн айлцсан байна. 그리고 또 14절에 뭐라고 말씀하시죠? Тэгээд 14 дээр юу гэж хэлсэн бэ? 너를 위하여 방주를 짓되
예. Чи өөртөө нэгэн бүхээг хий гэж. 하나님 베풀어줄 그 구원의 내용에 대해서 말씀해 주고 있다라는 거예요. Бурхан өөрийнхөө хайрлах тэр авралынхаа тухайч хэлж өгсөн байна. 그죠? Тийм ээ? 심판의 내용과 Шүүлтийн агуулгыг хэлсэн бол 구원의 내용을 авралынхаа агуулгыг бас 누구에게 먼저 얘기해 줬어요? хэд төрүүлээд хэлж өгсөн байна вэ? 아, 노아에게. Ноавад хэлж өгсөн байна шүү. 그렇지 않습니까? Гайхмаар хэрэг биш байна уу? 왜 말씀해 줬을까요? Яагаад түүнд хэлж өгсөн юм бол? 노아가 준비할 수 있게끔 Ноа бэлтгэлээ базааж 하나님께 болох 은혜를 гэсэн. 입었다 그랬잖아요. Тэр бурхнаас нэгүслийг хүртсэн гэсэн Тухайн шүү 어때요? дээ. Баасан 이 사실을 энэ үннийг 깨닫지 못한 모든 사람들에게 전파하기를 원했다는 거예요. ухаарахгүй байгаа олон хүмүүс тараа хэмээн хэлж өгсөн байгаа. 그 내용을요. Энэ агуулга 누가 전할 수가 있어요? энэ агуулгыг нь хэн дамжуулж өгч чадах вэ? 예, 하나님과 동행하는 Бурхантай хамт 노아 алхсан. 말고는 Ноавагаас өөр хүн бол 그 심판과 구원에 대한 말씀을 증거할 수가 없는 거예요. түүний шүүлтийн талаар, авралын талаар гэрчлэн хэлэх өөр хүн байхгүй байж байгаа. 이해가시죠? Тийм үстэй. 지금 시대도 마찬가지예요. Тэгэхээр одоо үед ч адилхан байна шүү. 우리 이 말씀을 통해서 Бид энэ үгээр дамжуулаад 하나님 경건치 아니한 자들을 마지막에 불심판으로 심판한다는 것을 분명히 배우고 우리 믿고 있습니다. Бурхан сүсэг бишрэлгүйчүүдийн дээр галан шүүлтийг буулгах болно гэдэг үгийг бид гацаагүй сонссон мэдсэн хүмүүс. 그죠? 우리에게 이야기 해주고 있잖아요. Бидэнд хэлээд өгсөн байгаа үстэй. Тийм ээ? 또한 뭘 말씀해 주셨어요? Бас өөр юу хэлж өгсөн байгаа вэ? 오직 예수 그리스도를 통해서 Зөвхөн Есүс Христээр дамжин 구원을 얻을 수 있다는 авралт хүрч 그 чадна. 복음도 우리에게 맡기셨어요. Энэ сайн мэдээгээ ч бас надад даалгасан байж байна. 그죠? Тийм үү? 우리는 사실 그 두 일을 해야 되는 거예요. Яг үнэндээ бид энэ хоёр ажлыг нь биелүүлэх ёстой хүмүүс байна. 네, 먼저 심판에 대해서 한번 생각해 봅시다. Шүүлтийн талаар нэг бодож үзье. 네, 이 심판에 대한 내용을 노아를 통해서 전하게 하신 이유가 있죠. Энэ шүүлтийн тухай Ноагаар дамжуулаад хэлэх болсон шалтгаан нь юу юм бэ гэж бодож үзье. 예, 하나님은요 За бурхан 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않습니다. хорон муу нэгэн үхэлд хүрээсэ гэж хүсдэггүй. 그래서 그 길에 돌이켜 사는 것을 기뻐한다. 분명히 이렇게 말씀하고 있죠. Харин ч тэр замаасаа эргэж гимшээсэ хэмээн бурхан хүсдэг гэж альцсан байгаа. 그죠? Тийм ээ? 사실 Тэгвэл үнэндээ 하나님께서요 бурхан 그 죄에서 심판하실 때 гим нүглийг нь шүүхтэй. 심판에 대한 경고를 알려줄 필요는 없는 거예요. Шүүхтэй бол тэр гим нүглийн дээр буух шүүлт байна гэж анхааруулах шаардлага байхгүй. 그죠? Тийм ээ? 그냥 죄에 대해서 바로 심판할 수도 있었던 거예요. Гим байгаа юм бол шууд дээр нь шүүлтийг буулгах боломжтой шүү дээ. 그죠? тийм ээ? 근데 왜 경고하셨을까? Гэхдээ тэр яагаад анхааруулдаг юм бол 악인이 그 길에서 돌이키고 хорон муу нэгэн тэр замаасаа эргээсэ 사는 것을 원하시는 사랑의 하나님의 모습인 거예요. эргэж амьдраасаа гэж хүсдэг нь Бурхны гол хүсэл байгаа юм. 그죠? Хайрын бүхэн. 심판의 내용을 정확하게 또 알고 있는 우리들은 Тэгвэл энэ шүүлт байна гэдгийг утга учирыг нь тодорхой ойлгосон бид бүхэн 죄에서 돌이켜야 된다는 거. гим нүглээсээ эргэх ёстой шүү хэмээн хэлж 그죠? 그것을 말할 수 있어야 된다. зааж өгч мэддэг байх хэрэгтэй байгаа. 하나님의 그 뜻을 알아요. Бурхныхаа тэр хүслийг нь ойлгоод дамжуулж өгөх хэрэгтэй. 하나님은 거룩하신 분이고 공의로우신 분입니다. Бурхан өөрөө цэвэр ариун шудраг ёсны нэг. 하나님 거룩한 앞에 모든 죄는 드러날 수밖에 없어요. Бурхан өөрөө цэвэр ариун учраас түүний өмнө ямар ч гим нүгэл ил гарахаас ураад. 그리고 하나님 공의 앞에서 모든 죄는 심판받을 수밖에 없는 겁니다. Мөн бас Бурхны шудраг байдлын өмнө бол бүх гим нүгэл шүүлтэнд орохоос ураад. 허리라도 남이 없이 갚지 않으면 Квадратын төдийн гим байх юм бол 결코 나올 수 없다 그랬죠. үүнийгээ төлөхгүй л тэндээс гарахгүй гэсэн үг байдаг. 그죠? Тийм ээ? 하나님의 거룩함과 그 공의는 Тэгвэл Бурхны цэвэр ариун байдал тэр 죄를 шудраг ёсны. 반드시 심판합니다. Гацаагүй гим нүглийг шүүдэг. 네. 또한 Баасан 이 세상에 대해서 회개와 구원에 대한 내용을 энэ ертөнц рүү хандаа гимших ёстой, аврагдах ёстой 노아를 гэж хэлсэн. 통해서 전하게 하시죠. Үүнийгээ Новагаар дамжуулаад хэлсэн шүү дээ. 그죠? 네. 노아는 Новагаар 하나님과 동행하는 자였습니다. Бурхантай хамт алхагч нар. 네. 믿고 순종하는 가운데서 Итгэж дуулууртай байснаа. 방주를 만들고 구원 얻게 되죠. Хөөх чадрыг хийн тэр авралт хүрсэн. 네. 자, 우리 또 마지막 시대에 사는 우리가 Тэгвэл энэ төгсгөлийн үед амьдарч байгаа бид бүхэн 복음을 또 맡은 우리가 сайн мэдээг авсан байгаа бид бүхэн 그죠? 또 특별히 아이들에게 онцгойлоод хүүхдүүдэд өгөхөөр 그죠? 네. 그 중요한 또 사명이 있다라는 것도 энэ чухал үүргийг хүлээж авсан байгаа. 생각해 봐야 되는 겁니다. Өөрийгөө сайн бодож үзэх хэрэгтэй гэсэн үг байна. 네. 베드로서 2-р 2장 5절 말씀을 한번 보겠습니다. 2-ын 5-ыг харцгаа. 2-р Петр 2-ын 5.
уншия. Хуучны дэлхийг хэлтрүүлэлгүйгээр харин сүсэг бишрэлгүйчүүдийн дэлхий дээр үер уулгахдаа зөвхт байдлыг тунхаглагч Ноа 8 улиранд хамгаалсан бол. 그죠? 네. 오직 의를 전파하는 노아와 그의 7 식구를 보존하였다 이렇게 말씀하고 있습니다. Зөвхт байдлыг тунхаглагч Ноаг 8 улиранд хамгаалсан бол гэсэн. 네. 그래요. 우리도 의를 전파하는 모습. Бид бүхэн зөвхт байдлыг тунхаглаж байгаа. 먼저 내 가족들에게 Эхлээд гэр бүлийнхэндээ хүргэх хэрэгтэй байна. 그 심판과 그 구원에 대한 내용을 누가 먼저 받았다 그랬어요? 먼저? Энэ шүүлт болоод авралын тухай үгийг хэн төрүүлээд авсан гэлээ? 노아잖아요. Ноа шүү дээ. 그죠? 그 노아가 Тэгвэл Ноа 그걸 누구한테 전했습니까? үүнийг сонсцоход хэн төрүүлээд амжуулсан юм бэ? 가족들에게. Гэр бүлийнхэндээ шүү дээ. 그죠? Тийм ээ? 네. 그걸 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид бас үүнийг ойлгох хэрэгтэй байгаа. 그 가족들도 어때요? Гэр бүлийнхэн маань ч бас 믿고 구원을 받았죠. итгэж аврагдах хэрэгтэй. 그죠? Тийм ээ? 네. 이 8명이 어떻습니까? Энэ 8 хүн 네. 믿고 순종하는 가운데서 итгэж дуулууртаа байснараа 하나님께 은혜를 입게 되었죠. Бурханаас нэгүслийг хүртэж чадсан байна. 주 예수를 믿으라 그러면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 그랬어요. Эзэн Есүс итгэвдөө тэгвэл чи болон гэрийн чинь ч аврагдана гэсэн үг бий. 내가 그 가정이 빛과 소금 같은 모습 필요한 그런 모습이 돼야 되는 거지요. Би гэр бүлдээ гэрэл давс байх хэрэгтэй хүн. 이 가족들을 인도해야 돼요 먼저. Гэр бүлийнхнийгээ эхлээд удирдан авчирсан хүн болж чадах хэрэгтэй. 네. 자, 노아는 Ноа 네, 하나님께 은혜를 입었다. Бурханаас нэгүслийг хүртсэн. 그 당대 의인이었다. Тэр цаг үеийн тэр үеийнхэн дундаа зөвхт нэгэн 완전한 자였다. төгс нэгэн байсан. 그리고 하나님과 동행했다 이렇게 표현했는데 Бурхантай хамт алхаж байсан гэсэн үгүүдээр илэрхийлж байгаа. 그 세상이 이제 완전한 타락한 세상이었잖아요. Энэ дэлхийн ертөнцийн тэр дэлхийн ертөнцийн бүрэн дүүрэн завхрал авцсан 다 байсан. 하나님을 떠나 있어서. Бүгд Бурханаас холдсон 근데 байсан. 누가는 동행이 있잖아요. Харин Ноа болохоор хамт алхаж байсан. 그죠? 네, 그 마음에 Зүрхэнд нь 하나님을 두기 싫어하는 사람들은 зүрхэндээ Бурханыг хүлээн авахаас татгалзсан хүн 완전한 타락에 빠졌고 бүрэн дүүрэн завхрал авцсан байсан. 노아는 하나님과 동행하는 노아는 Бурхантай хамт алхаж байсан Ноагийн хувьд бол 믿음과 순종하는 삶을 살았으며 итгэл болон дуулууртай ажил дундаа 은혜를 ажилласан. 입게 되었죠. Тэгснээр түүний тааллыг хүртсэн байна. 그죠? 네. 노아가 성경에 보면 완전한 자라고 나와 있지만은 Библиэрээс харах юм бол Ноаг зөвхт нэгэн байсан гэж гарч байгаа. 그죠? 그러나 노아가 자기의 의로움 때문에 구원받은 건 아니죠. Гэхдээ Ноа өөрийнхөө зөвхт үйлсээс болоод аврагдсан хэрэг биш шүү дээ. 그죠? тийм ээ? 네. 여러분 잘 Та 아시잖아요. бүхэн сайн мэдж байгаа. 창세기 9장에 보면은 Эхлэл 9-дээрээс харах юм. 노아가 이제 어떻게 술에 취해서 옷을 다 벗는 그런 실수도 하는 불완전한 모습이 있잖아요. Ноа арх уугаад нүцгэн унтаад хитэж байсан ийм бас сул дорой байдал байсан шүү дээ. 그죠? Тийм ээ? 네. 하나님의 앞에서 의로운 자는 사실 없습니다. Үнэн дээр Бурхны өмнө хүрч чадах зөвхт хүн гэж байхгүй. 성경 분명히 말씀하고 Библиэлд 있잖아요. тодорхой хэлсэн 의인 байна. 없다니 하나도 없다 Зөвхт хүн 했죠. болго ганц ч алгаа гэсэн. 노아가 구원을 받은 것은 Тэгэхээр Ноа аврагдсан аа. 오직 하나님의 은혜 때문입니다. Зөвхөн Бурхны нэгүслийн ачаар байгаа. 그죠? 네. 에베소서 2장 Эфес 2, 8절 봅시다. Эфес 8절 2-ын 9절 말씀 찾아보도록 할게요. 8-аас 9. 에베소서 Эфес 2장 8절 9절입니다. 2-ын 8-аас 9. Хамт уншия. Нэгүслийн учир итгэлээрээ авагдсан хамраас ус харин Бурхны бэлэг бөгөөд үйлсээр чинь биш тул хийж сайрах болно. 그죠? 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻다 했습니다. Нэгүслийн учир итгэлээрээ авагдсан гэсэн. 그죠? 우리의 구원은 Бидний 오직 аврагч 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 зөвхөн Есүс Христэд итгэх итгэлээр 얻게 된 하나님의 선물이라는 거예요. олж авсан Бурханаас ирсэн бэлэг байж байгаа юм. 그죠? Тийм ээ? 또한 마찬가지입니다. Тэгэхээр Ноач бас адилхан байна. 믿음으로 얻게 되었다는 거예요. Итгэлээрээ үүнийг олж авсан 네. байна. 노아의 믿음은 Ноагийн итгэлэн 삶의 순종으로 나타났죠. амьдралд нь дуулууртай байдлаар нь илэрсэн байж байгаа. 여러분 믿음과 순종이라는 것은 함께 행한다 그랬어요. Итгэл болон дуулууртай байдал хоёр хамт алхдаг гэсэн байж байгаа. Хамт байдаг. 이해하시나요? Ойлгож байна уу? 네. 순종이라는 것은요. Дуулууртай байдал гэдэг бол 어떤 모습입니까? юу хэлдэг вэ? 믿음이 증거인 거예요. Итгэсэн гэдгийг маань гэрч байж байгаа гэрч. 저 개인적으로요. За би хувьдаа 이 방주는 энэ хөөгч авдаг 노아의 믿음을 말해주는 거라고 생각해요. Ноагийн итгэлийг харуулж байгаа зүйл гэж боддог. 네. 노아가 순종으로써 Ноа дуулууртай байсан. 그죠? 비와 홍수라는 것을 모르는 노아가 어때요? 믿음 가운데서 순종하는 가운데서 그 방주를 만들었잖아요. Бороо гэдэг зүйл, үер гэдэг зүйлийг мэддэггүй байсан Ноа
итгэсэн учраас хөвч чадрыг хийсэн биз дээ. 그죠? Тийм ээ? 네. 믿음이 없었다면은 Хэрв түүнд нь итгээгүй байсан бол 밥만 만들다가 талыг хийж явснаа 그죠? тийм ээ? 다 만들어놨는데 문은 안 만들어놨어. Эсвэл бүгдийг хийчихсэн хэрнээ хаалганд хийгээгүй ах ч юм уу. 예를 들어요. Жишээлбэл тийм ээ? 어떠한 방귀에 한 구멍이라도 있다고 한다면은 Хөвч амтарт нь аль нэг хэсэгт нэг нүхэл гачсан байсан бол 그 방귀는 꾸르르 가라앉겠죠. хөвч амтар нь усан живээл алга болчихсон. 그죠? Тийм ээ? 네. 확실한 믿음과 Тэгэхээр бат итгэл байсан. 온전한 순종이 있었다는 거죠. Бүрэн дүүрэн дуулууртай хандсан байдал байсан байна. 그죠? Тийм ээ? 네. 그걸 하나님은 참 기쁘게 봤다. Үүнийг бурхан хараад маш тааламжтай хараад. 그래서 노아에게 은혜를 베풀었다. Тиймээс ч Ноад нэгүслээ хайрласан байна. 자, 불심판을 통해서 우리가 생각해봐야 될 교훈들이 있어요. Энэ усан шүүлтээр бид нэг сургамжийг авах хэрэгтэй байгаа. 네. 베드로서 2-р Петр 3장 3-аас гараад 6절 7절입니다. 3-ын 6-аас 7. 베드로서 3장 2-р Петр 3-ын 6절에서 7절까지 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 6-аас 7. За хамт уншицгаая. Тэр үеийн дэлхий усан балга талтан тусгагдсан байж харин өнөөгийн тэнгэр ба газар нь түүний үгээр байгаа бөгөөд аль зориулагдсан сүсэг бишрэлгүй хүмүүсийн шүүрт ба сүрлийн өдөр харуулагдаж байна. 네, 민족과 나라의 심판에 대한 내용은 성경에 많이 기록되어 있습니다. Улс орон болоод үндэсний дээр бууж байгаа шүүлтийн талаар Библиэлд их гардаг. 그러나 온 세상을 심판하신 적은 Гэхдээ дэлхийг тэр аяар нь шүүлсэн тохиолдол 노아의 때 Ноагийн 그 үед байгаа. 심판입니다. Усан галмын шүүлтийн. 그리고 아직 이루어지지 않았지만 Тэгээд хараахан болоогүй байгаа ч 마지막 불심판이 따라. төгсгөлийн үед буух галан шүүлт 그죠? басна. 특별히 마지막 시대 불심판 전에 살고 있는 우리들은 Тэгвэл онцгойлоод энэ төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа бид галан шүүлт буухын өмнө явж байгаа бид 노아 때의 환경과 Ноагийн үеийн нөхцөл байдлыг харж 그죠? тийм ээ? 네. 어떤 모습이 있었는지 Тэд ямар дүр төрхтэй байсан бэ? 그리고 그 가운데서 노아는 어떤 삶을 살았는지를 잘 연구해 볼 필요가 있어요. Тэр дунд байсан Ноа яаж амьдарч байсан хүн юм бэ гэдгийг судалж бодох хэрэгтэй байна. 그죠? Тийм биз дээ? 네. 예수님도 Есүс эзэн 분명히 이렇게 말씀하셨잖아요. тодорхой хэлсэн шүү. 노아의 때를 Ноагийн 마지막 심판 때와 연결해서 말씀해 주셨잖아요. төгсгөлийн үед гээд энэ хоёрыг хамтдан хэлж өгсөн байдаг. 그쵸? Тийм биз дээ? 오늘 공간을 통해서도요. Тэгэхээр бид өнөөдрийн хичээлээрээ дамжуулаад 이 불심판의 교훈을 우리 정확히 알고 있어야 돼요. галан шүүлтийн утга учирыг тодорхой ойлгосон байх хэрэгтэй байна. 이 심판에 대해서 자세히 성경에 기록해 준 이유는 Энэ шүүлтийн талаар Библиэлд дэлгэрэнгүй хэлээд өгсөн шалтгаан нь 마지막 불심판 가운데 энэ сүүлийн галан шүүлтийн 또 зэрэгцээгээр 모든 사람이 하나님 백보자 앞에 나와서 심판받는 хүмүүс бүгдээрээ Бурхны цагаан сэнтийн өмнө гарч ирэн шүүгдэх болно гэдэг 그죠? бас 그 심판에 대한 경고에 대한 말씀이며 энэ шүүлтийн талаар анхааруулan хэлж байгаа гэсэн байгаа. 그죠? 예. 회개하고 돌아오라는 교훈을 주고 있다는 거예요. Гимшиж эргэх ёстой гэдэг сургамжийг ч бас давхар хэлж өгж байгаа гэдэг нь. 하나님의 죄에 대해서 Бурхан гим нүглийн дээр 반드시 심판합니다. гарцаагүй шүүлтийг буулгадаг. 하나님의 손에 빠져드는 것이 무서울 진저 이렇게 말씀했죠? Бурхны гарт унах нь айцтай юм аа гэсэн үг. 문이 딱 닫히자마자 뭐가 왔어요? 비가 오기 Хөвч 시작했죠? чадрын хаалгангууд бороо ороод эхэлсэн 그죠? гэж. 40일 밤낮 비가 내렸습니다. 40 өдөр 40 шөнийн турш бороо орсон. 얼마나 어떻게 심판하셨어요? Тэгэхээр яаж шүүлсэн бэ? 코로 숨 쉬는 것은 모두 다 어때요? 죽었다 그랬어요. Хамартаа амийн амсгаатай бүхэн үхсэн гэсэн. 그죠? 예. 끝까지 회개치 않는 자들을 Тэгэхээр эцэс хүртлээр гимшдэггүй хүмүүс 완전히 심판한 모습. бүрэн дүүрэн шүүлт буудгийг харуулж байна. 하나님의 오래 참음이 끝나는 날이 정말 두려운 날이거든요. Бурхны удаан төвчээр нь багадах өдөр бол үнэхээр айцт өдөр мөн. 그 심판 가운데서 Тэр 그 шүүлт 심판을 생각해 보면은 тэр шүүлтийг нь бодоод үзвэл 우리의 구원이 얼마나 진짜 큰 은혜인지. бидний авсан байгаа аврал ямар том нэгүсэл. 노아는 동행하는 가운데서 그런 은혜를 입었지만은 Нова хамт алхах явц дундаа тэр нэгүслийг нь хүртсэн биз дээ. 그죠? Тийм ээ? 우리는 어떤 삶을 Харин 살았어요? бид ямар амьдралаар явж исэн хүмүүс 무슨 вэ? 동행으로 Юун 살았습니까? бурхантай хамт явж исэн бilé? 그죠? Тийм ээ? 하나님을 떠나서 Бурхнаас хоол 죄인의 길을 가는 가운데서 гин нүгэлтний замаар алхаж явсан. 그죠? Тийм биз дээ? 회개하고 돌이켜서 구원을 받게 됐잖아요. Гэхдээ тэр дундаа гимшиж авралт хүрсэн байж байна. 정말 우리가 더 큰 은혜를 Тэгэхээр бид
илүү их нэгүсийг нь хүртсэн хүмүүс нэг юм байна. 그래서 더욱 열심히 살아야 돼. Улам илүү хичээнгүй амьдрах ёстой хүмүүс нь бас 그죠? мөн байна. 그런 모습을 가지고 있습니다. Ийм дүр төрх бас бидэнд байх хэрэгтэй гэсэн үг байна. 노아가 그 복음을 전하는 가운데서 сайн мэдээг тунхаглаж 그 심판과 구원에 대한 내용을 전하는 가운데서 많은 핍박을 받았을 겁니다. шүүлтийн талаар тэр зөвхт байдлын талаар тунхаглах явцдаа мэдээж олон хаачлагад өгдөж байсан. 그렇죠? 예, 방주를 만드는 일도 쉬운 일은 아니었지만은 Хөөгч авдрыг хийх ажил нь мэдээж амар ажил биш байсан байгаа. 진리를 대적하는 그 사람들에게 말씀을 전하는 것도 결코 쉬운 일은 아니었을 Гэхдээ 거예요. үннийг эзэргүүцэж байсан тэдгээр хүмүүс зөвхт байдлыг тунхаглах ажил нь бүр ч илүү хэцүү ажил байсан баг. 그죠? Тийм ээ? 예, 그러나 노아는 어떻습니까? Тэгсэн ч Ноа 낙심하지 않았습니다. шантраагүй шүү. 산 소망이 있었기 때문에 Тэвэнд анд найдвар байсан. 하나님이 구원에 대한 약속을 해줬기 때문에 Бурхан авна гэсэн амлалт өгсөн байсан болохоор. 그죠? Тийм ээ? 담대함을 가지고 있었죠. Эр зоригтой явж чадсан байна. 우리도 마찬가지입니다. Бидэнд ч энэ адилхан юм шүү. 그리스도의 고난에 참여하는 것을 기뻐하는 모습을 가질 수 있어야 됩니다. Христийн зовлон хуваалцаж байгаадаа баярлаж байх хэрэгтэй. 베드로 전서 가까우니까 찾아봅시다. 베드로전서 4장 12절 13절입니다. 4-ийн 12-оос 13. Нэгдүгээр Петр 4-ийн 12-оос 13-ыг хамт уншъя. Хайртай хүмүүс минь та нарыг сорихын тулд дундчин ирдэг галт сорилтод ямар нэгэн хавчтай юм та нарт тохиолдсон мэт үгүй байна. Харин Христийн зовлон хуваалцахдаа баяр. Игснэр мөн түүний алдар ичгэлэхэд та нар өөр баярлах юм. 그죠? тийм ээ? 네. 그 고난이 우리에게는 Энэ зовлон бол бидний 즐거운 일이 될 수 있다는 거예요. харин ч илүү баяр хөөр болох боломжтой. 사실 어때요? 그리스도에서 담대히 예수님을 증거하다가 고난을 받을 때 Яг үнэндээ Христ сэтгэгчийнхаа ёсоор эзнийг зоригтойгоор тунхаглан явах үедээ зовход 오히려 어때요? бүр ч илүү 담대함이 생기죠. зориг төрж байдаг үстэй. 제가 얼마 전에도 그런 걸 경험했지만 Би бас саяхан энэ зүйлийг мэдэрсэн байж байгаа. 왜 예수께서 전파하냐 이렇게 화내는 사람을 만났는데 Яагаад Есүсийг тараагаад яваа бэ гэдэг нэг загинсан хүн надад таарсан. 오히려 그렇게 대적하는 사람에게 오히려 어때요? 차분하게 담대하게 이렇게 그 복음에 대해서 또 당신이 왜 말씀을 배워야 되는가에 대해서 설명해 준 적이 있었습니다. Тэгээд уурсан хүнд харин ч илүү ээлдгээр илүү тийм ээ тайлбарлаж хэлж та яагаад Есүс Христэд итгэж сайн мэдээ сонсох хэрэгтэй байгаа юм бэ гэдгийг нь дэлгэрэнгүй тайлбарлаж хэлж байсан юм байна. 그래도 자기는 안 믿겠다고 하고 등을 보이며 갔는데 Гэхдээ тэр хүн би итгэхгүй гэж хэлээд нуруугаа хараалаад явсан. 그 뒷모습을 보며 Тэгээ ард нурууг нь хараад 불쌍한 마음이 들더라고요. өрөвдөж байсан байна. 그리고 진짜 기도가 되는 거예요. Тэгээд бүр илүү залбирсан гэж байсан. 그 영혼도 불쌍하지만 Тэр сүнс нь мэдээж өрөвдөлтэй байгаа юм. 정말 저렇게 아무것도 모르고 살아가는 내일에서? 사람이 너무나 많구나. Тийхүү юугаач мэдхгүй явж байгаа хүмүүс дэндүү олон байгаа юм байна. 이거 힌트에서 За би бас энэ хинтэд 정말 더 복음을 외치는 сайн мэдээг улам илүү их 그 일에 더 힘써야겠구나 энэ ажилдаа улам илүү хүчээ гаргах хэрэгтэй байна. 그런 마음이 들었었습니다. Улам тэр сэтгэлийг маань өдөөж өгсөн байж байгаа. 물심판에 대한 교훈이 너무나 큰 의미로 우리에게 있습니다. 의미로 전달되고 있습니다. Энэ усан галын шүүлт бидэнд маш том утга учирыг хэлж өгч байна. 이제 우리가 Тэгэхээр бид бүхэн 이 말씀에 대해서, 이 교훈에 대해서 энэ үгээ харж энэ сургамжийг 삶 ойлгох 가운데서 어떻게 적용시켜야 됩니까? амьдралдаа үнийгээ яаж тусган хэрэгжүүлэх хэрэгтэй вэ? 복음을 전하는 삶. Сайн мэдээг тараах амьдрал гэж. 맡기신 복음을 전하는 삶이 우리에게 필요하다는 겁니다. Түүний даалгаж өгсөн байгаа сайн мэдээг тарааж амьдрах нь бидний үүрэг. 노아 때 유일하게 구원받을 수 있는 것은 방주였습니다. Ноагийн үед бол аврагдаж болох ганц арга зам нь хөөгч чадвар байсан. 그죠? 믿고 방주에 타는 자마다 구원을 얻게 되었죠. Итгээд авдарт ороод суусан хүн бүр нь аврагдсан шүү дээ. 그리고 지금도 마찬가지입니다. Тэгэхээр одоо үеч адилхан байх бол 오직 구원의 방법은 зөвхөн 구원의 аврагдаж 길은 болох зам бол 예수 그리스도밖에 없습니다. Есүс Христээс өөр байхгүй. 예수님은 예수. 나는 길이요 진리요 생명이니 Би бол зам, үнэн, ам бол. 나로 말미암지 않고는
надаар дамжилгүйгээр 아버지께로 올 자가 없다 그랬습니다. хинч эцэгт хүрэхгүй гэсэн шүү. 하나의 구원받을 만한 이름을 다른 이름을 주신 적이 없다고 말씀하고 Тэнгэрийн 있죠. дор түүнээс өөр аврагдаж болох нэр өгөгдөөгүй гэсэн. 그죠? 예, 나는 예수 그리스도 통해서 Тэгэхээр би Есүс Христээр авч 구원받은 하나님의 자녀이며, аварцсан Бурхны хүүхэд хөө. 그죠? тийм ээ? 예, 빛과 소금의 모습으로 살아가라고 어때요? 주님께서 나에게 명하셨고, Гэрэл олонд авсын үргийг гүйцэтгэн амьдраа гэж эзэн надад тушаасан байгаа. 예, 외치는 자로서 이 세상 가운데서 살아가야 된다는 거예요. Энэ ертөнцийн би сайн мэдээг зарлан хашгирч амьдрах ёстой. 그죠? 예. 우리는 산소망을 가진 자들, Бид амьд найдварыг өвлсөн хүмүүс. 주님과 함께 세상 이긴 자들입니다. Эзэнтэй хамт ертөнцийг ялчсан хүмүүс. 네, 비록 Хэдийгээр 복음을 전하는 가운데서 энэ сайн мэдээг тараах явцдаа 가족들이 반대가 있기도 하고, гэр бүлийн маань эсэргүүцдэг. 가까운 친구들의 조롱이 있고, Эргэн тойрны маань дотны найзууд доогддог. 감각이 없어진 이 세상 가운데서 우리가 핍박을 받을 수 있지만은, Мэдрэмжээ алдчихсан байгаа энэ ертөнцийн бид хачлахыг авахаас өөр аргагүй байгаа. 그러나 우리들은 증거할 수밖에 없는 거예요. Гэвч бид гэрчлэхээс өөр аргагүй. 예수 그리스도를 증거하고 Есүс Христийг гэрчилж 그들이 회개하고 돌이켜, тэд гимшиж эргээсэй. 그죠? 예수 그리스도를 믿고 구원을 얻는 Есүс Христэд итгэж аврагдах 그날까지, тэр өдрийн 기도하고 хүртэл залбирах 때로는 ёстой. 싸우는 모습까지, Зарим үедээ бүр тэмцэлдэх ёстой. 그죠? тийм ээ? 네, 그게 우리의 또 그리스도의 삶이라는 것을 생각해 볼 수 있습니다. Энэ нь итгэж хүн бидний амьдрал гэдгийг бодож үзэх боломжтой. 주 예수를 믿으라. 그러면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Эзэн Есүст итгэвтэн тэгвэл чи болон гэрийнхэн чинь 우리는 аврагдана. 그걸 먼저 기도 제목으로서 삼고, Энэ үгийг бид эхлээд залбирлынхаа гол сэдв болгоод 더 나아가서 зурж 가까운 사람들에게 тэгээд цаашлаад ойр дотныхоо хүмүүс рүү хүрч 힘을 다해서 복음을 전하는 삶을 살기 바랍니다. бүх хүчээр даажлаг сайн мэдээг хүргэдэг хүмүүс болоосай. 네, 로마서 12장 2절 읽고 마치도록 Ром 하겠습니다. 12-ийн 2-ыг уншаад үзснэ. 로마서 12장 2절. Ром 2-ийн 2. Ром 12-ийн 2-ыг хамт уншъя. Энэ үеийн явдал нийцэлгүй харин оюун санааныхаа шингэлээр өөрчлөгдөж байгаагүй. Тэгвэл Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр таалал юу болохыг таних болно. 네, 우리 교사들, Тэгэхээр манай багш нар 네, 오늘 교훈을 통해서 энэ сургамжаа 그 아이들의 영혼들을 더 바라볼 수 있고, хүүхдүүдийнхээ сүнсийг улам илүү нихур хараасай. 교사로서 하나님께서 나를 교사로서 부른 이유에 대해서, Бурхан намайг багш болгож дуудсан шалтгаан нь юу 그래서 вэ? 또 교사로서 Бас би багшийнхаа ясаа 선하고 기뻐하고 온전한 뜻이 무엇인가를 생각해보고 힘쓰는 교사가 되길 원합니다. Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр таалал нь юу юм бэ хэмээн танин амьдрах ёстой гэсэн байна. 네, 같이 기도하고 말씀을 하겠습니다. За залбираад тусгай. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 정말 Хайр 감사합니다. нэгүсээрээ бэлхэн дүрэн Бурхандаа баярлалаа. 오늘 노아의 방주에 대한 말씀 배워봤습니다. Өнөөдөр Новагийн үерийн тухай үгийг сурсан билээ. 하나님을 떠난 이 세상이 Бурханаас холдсон энэ ертөнц 죄로 가득 차고, гэм нүглээр дүүрсэн. 하나님을 아는 지식이 너무나 없으며, Бурхныг мэдэх мэдлэг дутуу. 결국에 하나님 앞에서 죄에 대해서 회개하지 못하고 멸망당하고 말았습니다. Дээрээс нь Бурхан таны өмнө хийсэн гэмдээ гимшгүй байсаар сүрсэн билээ. 하지만 노아는 하나님과 동행하는 가운데서 Гэхдээ Нова Бурхан тантай хамт алхсан. 하나님께 은혜를 입고, Бурханаас нэгүслийг хүртсэн. 또한 방주에 타기 전까지 Тэгээд хөөх чадварт орох өдрийг хүртлээ. 순종하는 삶으로서 하나님을 경외하는 삶을 살았습니다. Бурхан дуулууртай байж Бурханаас имэн амьдарсан билээ. 마지막 불심판을 앞두고는 이때에 Тэгвэл галан шүүлт болохын өмнө байгаа бид бүх 우리 교사들도 багш нар маань 정말 예수 그리스도를 더욱 힘있게 전할 수 있게 도와주시고, Есүс Христийг улам хүчтэйгээр тарааж чадхад 또한 тусална. 교사로서 Багшийнхаа ёсоор 아직 구원받지 못한 그 많은 아이들을 바라보며 аврагдаагүй байгаа тэр олон хүүхдүүдийн сүнсийг харж 기도하고, залбирхан 그들을 인도할 지혜와 능력을 달라고 간구하는 교사가 될 수 있게 도와주시옵소서. тэднийг удирдан авчирч чадах мэрэгэн ухаан хүч чадыг өгөөч хэмээн Бурханаас зөвдөн гуйдаг багш нар болж чадхад тусална. 믿음 가운데서 순종하는 삶을 살게 해주시며, Итгэлээр дуулууртай байдаг амьдралаар явхад тусална. 주님이 기뻐하는 아름다운 열매를 맺는 교사들로서 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. Эзэн таалагдсан үзэсгэлэнтэй сайхан үр жимсийг ургуулдаг багш болоход бас тусална. 우리를 인도해 주시는 주님만 감사드리며, Биднийг удирддаг эзэн тантай талархлыг өргөж 주 예수님 이름으로 기도드립나이다. эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.